kopi dulu ya? Oke, silakan bosku. Marco, quiero nonton kita di kampung. Oh, boleh dia kemarin. Ya, kira. Aku keren dulu. Milo. Awan. Milo. Iya, kopi Karol biru. Oke, terima kasih bosku. Ya, mantap. Soti pengemudi ibadah. Tuangku sia sang suluran solanasan Susimoto belanna to siumpu ki maya-maya lan telepokan tondok undi sungi karatasan sia kasiumpuran mali ulembi kada kombongan tete to temon alam biatun na kumua ya tu kita la tumengkana tamate luba ba marintin si sola mintu temai parea tu tapasakka solanasang ki parallu ki itu umpes simanan nilangan buang matua di lupa nama sallo sia mempatu mentadi kamauparan pak pakatana sia kamarampasan tu mintu tungkanan talo yate marasan sia tomatuangki ambe pak bupati si sola mintu sangayokana si sola indo mak dokko si sola keluarga sabako masarra tello kuda tutungkanan kikua inde mo kami sola nasang taparapa pinanta ta menombalangan puang matua biasa aku atau matua aku di taran-taran lunak payan aku biasa satu bang syari jadi kumpai si sapu pisan bang syari jadi melo kita parapa mintu penanta sangat tu ya tu mintu tomatuang ki dolu pos tatahan di dolo tu kendaraan keluarga ke bisa ina marip pidolo da apa dolo na lumumban lantai luba apa ke marasan ki menomba saba ko kadan na puang matua tula tapatengka taparapa itu penanta solanasang tapo penani itu misa penanian na kamaalik penanta ke deni sang lindo susinna di tingayo puang pangkambi masuk kantongan tapo penani ta marasan un teme lurok ko itu ara ata mentingayo lako puang matua. Putar. Tani siya naro ulit. Yan na naro na tayo. Tiro tama te montong tama kumi televisi sa kami siya. Masuk kantoran buang angin tu katuan maru hindi
Neong mina mati olo mala dini solang mo lako inan malu na yunga wisan ku tandai kumua puang kunanay butuh mintuna patundua tundui adika lambino mabari unolai tumintu katongan mindara opua lasanggang ketay mirondong na saliyang yo mapuan masusa mapari kurampo pasong lomi mama semi o buang ndak bisa biarana lata tole lumay bait kedua ketenannya kupeta ada mali lalu kita sekarang asam ta parang bantongan itu beranta ta kemali itu badan natuang nabi masakit wisan ku tandai kumua puang tunanay butu mintuna patundua tundui na dika landino mapari unolay tutu katonganan mindara opua lasanggang ketay mirondong na salian yo maipua masusa papari kurampo pasong lomi mama semi o puang ndak bisa iangat na pasong lomi pasong lomi mama semi o puang ndak bisa iangat na Indo ambe sia syulu solanasang may kami ang tapatongan ni kumaya tu pak tunduan ta lante katongkonan marasan tumengka yang matulu dia may puang matua tumangkal pada di langi na lino amin salamat lako kamu dia may mintu tomasallo kama masyana Kristus Yesu nanta kami ilante kami nombanta Uresumanga solanasan kami. May kami tabayin ang Pak Budian solanasan ki. Bisar kate adingku to mangura na di suama dong ko dolo. Adik-adik boleh ka adik-adik duduk dulu. Dami, malas si sayo kambang na lupa. Ya. Naputura si Manilujong ini jadi Manirampo. Ya, tolong cari tempat dulu, duduklah. Ya, telah dipokada kadang na pematua, nah sedangkan kadang na tomatuan tanah pemali ke di Salebe, pemali ke di Panglandak ki, di Panglontok ki. Apalagi ke kadang na pematua,
Podo yang membela laporan dan halangi pa lindung di katangkana matumba ki kami ke tabang tanggay. Kemudian 147 ang kamisa sa kanan. Udi itu puang belang na nelo tu pakendekan pakulian kapelon banda. Puang tu bangun Yerusalem. Ia umpamondo itu mintu tawon penanna. Ia usuka itu bilangan na bintoen. Pasareongan tubuang tasia sumpu kuasa. Puang umpabata kosorong ina. Ada kong Bilang nature kawaluk ki solanasang iya moto na patol romatan deki puang madua. Sabayan nato tambe kaaluk na pamajongan buang serok kopadang. Inde kadan na buang. Iya moto sumpu mauba atau solanasang kejumba tamate katongkonan. Liu kaborok na buang madua lako kaleta bilang nato papengkajongan ki katuan ta. Umba tumini, umba tumio ang patarok katuan. Lalarondong komi rapak na to tumampata. Liu kaborok na amde. Juga borok na amdeku untuk napang kabulan. Oi umba tukuni narondona. Anak lebih baik. Tongan kaborona nama tarok dominanku lendu tongan marupaku natarana. Ayub pasal 2 ayat 10 misa saya 10 tahun. Lain dari parandangan na ide katongkonan ta latikula di marasa. Tamas sayang lalu dari makanan aku ang tua. Marasan dianten mabuang ide allo katongkonan. Isiulangi isiumpu isolang asakta. Rapa amo temay paaraguan sanipapan mo buang temay minto tarugna keto matuang isi sola balinatunna. Lama umperani kada soklo di bakara. Kada melawangi tu amendani ulat na inde alu ketongkonan. Tu marasan tuwing dalam kete. Arapa itu minto baina mo buang sahadat minto tu penanti. Nagumasa pera masallo ipo batalan tali medwang ci buntu karpa ilang daya tekaran yo kanya waktu tunggal milo perani na paton na bogau di langit na parandana di tubig dalam medwang kung kasunod katongkon lagoy de daw di pagkaboha satu ito di pagkaboha masalayang kami umpo tete kuang Yesus Kristus lebih kama totoran na dina masayo. Amin. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ayub pasal 2 ayat 11. Ia ton narahimi sang wanita Ayub solatang
untuk anak dasar kurang Saldang saya di mai tondok yang menjadikan bendera Hilda Joshua na sofa kalau untuk siapa mapela para Oh iya, Ini juga ada tante di dalam ya. Hah? Halo tante. Halo tante. Halo juga. Bagi dong. Ada, bagi dong. Ulang tahun kan? Kita mau Ada ulang tahun ya? Benito Boris. Benetonggo. Iya, Benetonggo. Mau cari jodoh? Oh, mantap. Tongkon ma'uay mata Unisum ma' kimerang basi Iba ambe yang motetu Ma'kalolokan na tuna siya ulerea Diyon nakatongkonan tak kita oraya Susino to leo Selanasan Tongkon ma'uay mata Unisum ma' kimerang basi Lete sama ako waktu ini Male makamaya di may kita diapkan may tiro-tiro manasay ng mi simana dongan paminan narara tu bepasan na nenek tulota niyo na kakarayan male kami di jonglu male kami di dalu tiro udah gitu may keluarga yang namanya tongkon yang na mangka memendaftar jolutok babangan male indaka itu suluk patung, suluk kayu, batu basya na niya sa bisa siya naging bala ampa na lima doko na nisirampun ke mangkay mentama inan karangkuan boy. Upami matang na manas sa tendita sobrang sakit karan sakit deran. Tomak bulololong ki unan narara ite may aluk na po ang matuwa ulendui i pepasan Bako salay manipet tiroku mibisik kimorak dako sabak susi to tugu tiro batu lata syarit tau male jong lusuluk kayu ma luku-luku sia male jong lusuluk patung kemba anak pokada kian ai gua para ambayanu na seki ya lalu ala kayu sia kita nina ala topa udah duke tondok ken namanya tau tongkon yang mana siala itu bangairi yang mana siala itu mai penoloan lalu luba abang yang mana siala itu mai inan larani mak dokko sia pako pentiro kiri teh baina salabang to pa para luta kana isolana santa kinalai ia tu katongkonan unisum mak kekiran bas. Ini pesan yang sangat luar biasa. Saya tuliskan dalam buku panduan ibadah untuk menjadi catatan penting seluruh dunia. Dan di dalam itu aku dan tertiru di kawasan tak boleh tahu penasihat tadi nanti kuliah dengan penolotan di situ. Mengapa ada tonton Susi makan. Orang yang paling saleh di dunia. Betul pala. Nabisan di mata itu orang sama kulo. Nakatak ini yang pona. Apa na naram patau. Sudah sangal. Mangka to narwa sakit ang dampian. Yang moto itu ngejumba itu sama dia saya tongkol di
natiro ondo. Tayo mga tanda itu ayo. Tang polindo na tang berupa na bukan. Yang kita turaya na demo tadi jumpa. Tak duka mana kita itu keluarga biasa kisahnya apa yang ketongkolan. Saya nggak mau bantarisan nama kalian lain Pak Telingan. Sama bangka di tempo. Payati hayu Pak Adi na yung pasok sito. Nah, ya mo to belang na tiro de samwani-wani na kuma Pak Adi. Apa tu napagaw ya na sa tayo na buangan lain nulihat sambu. Ya tu napagaw no yung padang sola. Nala itu barbar na padoy ko na sumarong mo lang barbar. Pitung na mo pitung. Ya mo disana te na ambe do siulu sa nasa daw TV itu raja. tongkol baoy mata. Lisa. Warga di Kopang ano. Tayo na to ang kimalik itongkol talon na pinto di sangan na. Oh, iya. Tayo na may kaalog kimalik itongkol talon na kay tuwa di pumalaman na tanya ito raya to. Tanya ito sa raya. Payang tamali tongkol. Tapang tandibangan di pada tumadin na tanong. Tapo peng kadiongan itu pirang tatatiroy kumuy nang yamo yate tu bang nang na sayo koy. Yang mo ka mapaadi. Yang nasusi to kusanga inangala sundun mau pa ta solanasa mintu to male tongkol. Umbom badini male tongkol. Dengko mi manitu tejomai. Nang ibang mi pogo tumale kemba-kemba na galo mi tongkol mi katuba ako mi bilang na tekadan na pogo tua. Sabak tae berkah. Nami petua tulo ni ba, nami pa oy mata nami apa siya saan na tae berkat jodoh sabak maapay tanya alut tumi parata sabak lo kumindah kay bisinga. Depasan tela ko di sorasa. Jadi ako to salama umpana iti katongkonan. Maadok ko kami maripi umba mo na papatuan kami parapuan tari mabang ito. Sabar kami pamalyongan benambi. Sabain dia mabetu ini papayat ko ni kumaya tu saya ditiro kama padi na niya tu saya ditiro nanti saya. Lakamin tu parapuan tu nisong daw ini ng makarayan daw atang pagboyo tung kasangan na pepasan mako kali bisa manasan ko ini. Yang temintu sa durara sa lubuk lagi ba to mekaalo pangan buwan tu alasay pamalyongan perang nang tiro padi di soranasan. Dasya mo to na singa na kamu tu di pagpituran te kamu keluarga. Yang mereka datang, tujuan mereka datang ke sini adalah untuk melihat bagaimana keluarga ini bahu membahu, satu kata, satu prinsip, satu iman dalam menghadapi duka cita ini. Bukan melihat yang lain-lain. Karena itu supaya berkat Tuhan mengalir untuk seluruh rumpun keluarga, cucu, suami dari almarhumah ini, juga untuk seluruh yang datang di tempat duka cita ini. Maka mari kita menjaga benar iman kita dan prinsip Kristiani balik apa yang kita jaga. Ang namang kadako to sundul lang ang makalokat ng kita tungkol. Mau pak sarong ko bisa manasang mau bapak ng tipado sa lipapan tumadang mirangkoy pasakir ko sa lalan ko ni. Ya duminto kita na ang kamalin na nakapasyan ko nito sabab di pagtitiwan ko mo yung kamalin ng tenangkoy. Jadi misalnya dia bangun kau tak di bawahku dari kau pasang di bawah sana mana di desa mau aku yang dalam bukan kau kalau mau itu usulan sesuai dengan gereja di masa-masa bila Eropa nasi tamu dulu kurang anak tu bol si tamu itu tahu resap pasti kita akan kemain boleh lihat kalau teka toko nanti pas kung sumama lang ang uang na dente katungkulan kini pinamay itu di pasal na uang katur tu nanang narara nene kadolota sa oras. Salama untong kon niloleko na indo nene di Pakaboro nene Eson. Salama unisong makikarambas silang tikula sumulena sedao nene di Pakaboro marta sesa punta sa nana buang umpasaki ko di salas. Amin. Amin kalau begitu.
Bila namang kabotarang itu kadang nabuang papa kilalan na si Patu Latu Resmana Allah may dalang kapadilan. Ia tumintu persembahan talan luwak baka marintina pintu na to di palulaku tumapa di situ palalui Pak Tundua. Jadi para luta Demarang Solana sang itu semua persembahan kita disebut persembahan diakonia diatur bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, bagi mereka yang sedang berduka, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mendapatkan berbagai pencobaan. Yang betul tasorong tuan tu pamengantas siapa inata labin nakakatuan talente atau sonan denopa anak buah itu puisa gitu tulah tati ngayona Solana sang nakasonan di ilan. Sorong itu tahun terjadi. Limbong, mana itu toleh tadi kita si limbong. Limbong. Sorongan di buatan pintu Madulista. Sande ko buata mani ko angando angga saroburamu lang tundui ko namang kamutiro tanda Pasok kapaisaan Kakamaseanan Bukan laku Malaysia repot itu. Mama, kau nggak tahu?
Ya Indo ape sia sulu soal nasang. Yang ku pemarangi tak foto udah mau kami tumaan ku ubang. Tangkap kambang mutu lindo mi mesai lemai pa. Lasi pagar ke iki iya. Si tongan nama netetean nan kinde mutu majelis gereja. Oh, mi tandai soal nasang kami bisa mi pegutanan. Pokok susi mo itu tuh temengkanan temeng kasumpuran. Dipaham duka kami itu kata pelampiran kami untuk keluar. Jadi tak ikhlas pasal. Ya teki soya nanti karatasan nanti klasis. Pak Bupati si tandangkan tejumai jong kami lepas usul. Inang tak kami dipukul itu kami nonton jo katongkol. Mas sampai yang kami bilang na. Pak ko bilang na yang menolak kada kombongan, pemali itu semua kada kombongan mau minto kami sama nasam jadi dak amo to mimali do manu kuno juga. Sama teh pesakin aku ang kali ini tuh manu kuno makan. Mabelawang kutilo pakai kanan bang. Meta komia nasi tamu melo uraan atau bolu dan teloyate silup pakaboro ti napas sakit kupon. Eken tiki menite kanan masar Allah tak udah diolah lumumban belakang dunia. Di kusana la susido laku berobat tabe udah tungkanan apa ko ngarip diam terang iki kadang ada pengatur kusana lendu mabulo lolong atau tu siparnya to peniro isolasi. Nah boleh kita temai naiman dan teman mau teh. Jadi mereka minta pas sambayang ya tu pas sambayang talan di pas sambayang tu mintuna termasuk di kandena di runa tak mau doa makan laku sabaran nuki manuk ko kuman demi saya laku pun kata kuman detan. Jadi dah mungkin dipanggil kolek aku doa makan di sini. Nama aku Syambe si anu Pak Tangerang di Syambe itu dia. Di main buku bisa nasang, tak kemajuan bateng tamas sambayang. Masarra tello ki opuang matua sipa apa nak kemai tungkanan ki apam pemajongan kan nikatuan kilan teka tongkonan ki perangi siap itu ledean lamai luntara makarang ni surah madatung to neka aluk kan ni siap to tua kan ni mati kale ni opuang lan teka tongkonan untayan kan ni rapak kia moto kumua opuang den no pak ki bau paraya ki paraya anna inde ka tongkonan kilangan mak kalolokan opuang umba kamarampasan karapasan siya kamatanan opuang lante kula kitingayo ia mertua pedo suruga anak kami merasudun itu na dalam nanti kami itu mak tongkon kami mak tongkon mak oi mata unisung kami mak pikiran kas labin narkate para puan manas sesuatu sang memang sakka sadia mo laun tamui temai salurara saluduko puan matua napasakka tu bolu sita mura napasakka tu mai kapu mak di terumbungan mapuan lang pamatasak kasimpuran lupa napaham sesuatu kumaminto na to nani aluk na po na to ni panaka lantai ko anna matasak pinting sarili mo po ang kasimpuran si pagarik maya-maya din ni pamay lampiran si padyong pala siran de ulang ng lantai pula titingal lako na yate alo ko na hindo ni Kriston umba pasak ke mak lakon dia may puang di matua lako minto kan lumumban lama te luwa kamarin pamatoto iminto ambe siya indo tulan tokon yung puang tumengkana tesarak kalungkon pasak itu maaparenta yung kayo yung puang te kalungkonan labing na pasak itu makuang di ambe pati mapayo hanis pasan magbiran yung puang na malakang naging si sarap indo di pataporo then no pa ipopa o puang katong matotagwan pagyan na lang parentana belang ng pupikaw na rin ang puang lante katongkonan moy ra kanasita na pa matutungkan ng puang pasake o puang na puang ito temerong ni teme rapu soranasang ito diumba yung matalo matampo damay ulung malua lo man polo na way den no ba na ito kamarintinan na puang sundun lang ang makakalawakan yan na maling kualik lalang na puang soranasang ni lamasala dan kuasan ni tang sakalangan tumengkan na puang tutun salama lakoy ng napatu soranasang pasake opuang mintu to pesumbungan gulerian na paarapuan tulas soyanan ni opuang tukada kepasan domine ipon ini de lupa na matangkin masallo soranasang ya tula na paarapuan opuang benda di pasake la mintu to ragu ten boto puang matua mintu tu na pasak ka ala
lama na sunna tulaki pasikalam mak batang dikaleki lama matan na tulaki taribau puang mendadi rakongan kilang teka tongkongan pasak ke mindu na to puang nato te metoron nambe sa to mangura mba kamarampasan sa karapasan belan na nasorongan pa arapuan lan kamarampasan kita rimay makbulo sang lampalan taruno si sambu o puang matua buda bang atutang kilambi na lante sara ete kilambi ang kinenlek bang mo puang tu sinukulo apa mengkau lakan iyo puang itu kesalahan taruh ke malam makan ni pagarri kan ni iyo puang pagarri kan ni mindarakan ite na tolama lalan mate kan ni tolan nolakan ni mintu karakara susitu naulan na te indo iponene so puang tabi may tu pas sambayang ki sundun ni pamengan na mintu kumbong pasakai mintu tu main dipakai no puang yang kesimpulan tongkon yang mereka ada teman-teman ditari makan itu pas sambayang pono kamajuan pelan lan puang Yesus Kristus juru salama kini sana ambe na katongkonan tumangka unadai ka di mas sambayang kumua oh ambe kidaos lo ti palakuan ni pakalabi itu sangat anna patalo tu parentami anna dadi tu pak poreami lante dino susidaos lo bengkan ni tu sila sannagikan galloyate siapa ada itu salah budangki susi kami umpagarri salah atau kesalahan laku kali siada amil orang kan di rosu sangadin narinding pala kan dak narandan kan dia tapi itu belanna kamu tu nampui parenta siakapan siaka maladiran sae lakona amin nama totok ngora kasiumpuran belanna te katongkonan ya tu dikamali kumua itu kita lasi kitanan tu kameluanta kiupu di panata ada katongkonan yang moto batta aku bisa lanasang ngambe ku indo aku sang siluran kum panata ite sara tumeng kamalolo kami minto sang siluran tomatuang kitula tumeng kata bate luba aba rapak na puang lan saladan kami kasiuluran lan puang labin dan matoto na sundun kasipuluran lan puang na Yesus. Oke di Sangat Utara dekat dengan Tambunan perbatasan Raja Utara dengan Tanah Toraja. Di sini bagian kue. Udang kue. Kasih kan buat kita nih. Marta di ada kakakku dari Sumpia. Ada Oke. Mana dia? Wah, ini pagari maming di luar. Apa tadi?
Gile di sebelah bala. Sampala-pala di situ dan buang kayu. Iya. Jam 9. La mikatabi na lang kotong pendeta solamente majelis gereja. Ondok pila mikatabi na lang kotor untuk parengnya. La lam na tetondok la butun na jumay pira bawa na Lembang. Pak Dewan, pimpinan OPD, Pak Camat, Pak Lembang, Lurah. Ondok pila komintu raputalang keluarga tumarasan untingoi sarak si tetena inde palumpunan Batang Rabu. Laku kuah laku kita solanasang ondong pi mintu keluarga karampuang ki solanasang rampon tulak ko bilang kapasambayangan redi nopak na inde palumpunan Batang Rabu rampong rampak nanta ki puang laun parakai marampa inde Batang Rabu na inde indo di Pakaborok. Pasambayangan ki solanasang laku mintu keluarga. Tentu lamen dari petulak matoto laku mintu raputala. Salama laku kita solanasang puang umpas sakiki. Kure semangat salian jomei kamatian tabe kupasule. Sundun katongkonan na tumatuan tambe ne Bupati si Solainjo Madin Majoren lante aloyate empatu parapuan si mintu kami solanasang kamajorenan mi kipo paranutongan solanasang kan ikombongan sia parapuan yang moto na uang merampas sake kami lante kula ditingayo lako lan umpatu ite maarupa-rupa tungkanan marasan binangar. Nanti dok sesuluk selanasang malepo kami kuning kamalolo lan katongkonan pataru katuan siang tungkanan di tarima itu Pak Pasak ke siang kamarampasan dudio mai puang matua. Na puang morong pamasak ke kami siang katirin nai kami. Na puang morong parangi kami lindona siang katuru-turui kami. Na puang morong patiruang kami lindo masokan na siang pasiria kami kamarampasan. Amin. Sini sa pantan di kamaseng laban tanglan napatogan dirisan pengkara umpama jongan penawa tempe rombongan si Pakaboro untuk kadapuan. Salama untuk konnya lo lekok lengdo di Pakaboro. Salama unisung ikulah sumulena yang bedao nenek di Kamayai. Puang umpama sakti kami. Rapor nanomo kami nombat tu makana panaka petang napung
dia meminta Bapak Ratu Ketua Gubernur Semangat selaku majelis gereja maka penantang hilang kami depan sudah juga ketongkonanna kamarintinan angka ketongkonan kamarintinanna lakon datuna Padang Titoraya Utara kampung lagi naik deulunna oleh pematulan Bapak Bupati Toraja Utara Ki Sabu Sang Madatuna Yohanis Basang SDNSI Togo mua sendun mua langan makar lokanna landa riketi labe daunna kamarintinan me Buddha Allah sifatu makampan kula sifat kepala apabila inang senga ia taruh tiap taruh sioso inang lain ya batik to situran gadi inang senga londong na padang tidak bulan lain sawangan lak telam guna tanah makaring kallo ram kolempong tutun koli rara umpamanda ulang rarana arra makamban lantai katongkona lantai kamarintina naku kadang nato merapo tolong suku puluk nato sangka ponang katongkonan kamarintinan langan kiti mangkure semangat ketek kita tedong saratui kokoran na mamaran mata naku kokoran tedong tutu mampararak tatu kumompong pulang rentek kebilangan tampon alipong lambalay yang kumerek kisaban naminam mitongtong lang amakwali susampe rentek na marentek malabek suka tukasangan ulah lagi inde pada Tito ada utara sampai inde tikuran tanah tanah kalau Syria ini kabar dasar buang kalau